Tu vois, bon, on a aussi on va faire des tonton plus. C'est bien, c'est tout à fait différent d'un tonton plus. Amalero, il y a eu de Tangula, Bariwa Sadi Yuko, tu dis la présentation, tu vas dire que le programme est non simésé. Mon candidato, tu as deux Kwakira Mabuja, alors il t'a aidé, c'est pas tout l'Imbira, a fait si tu es tout le monde va Niju. Mabuja, je vais vous savoir du jour, avant de n'aller pas savoir du jour, beaucoup à la kélé, c'est bien. C'est bien, c'est dans le salut du Rwanda United. Vous avez salué du Rwanda United, je vais vous dire. Amalero, mon père est d'accord, il faut toucher à quoi qu'il a, un coup à Roméo. C'est YouTube. Nous allons bien avec les attaques, mais écoutez, il est fort, on a dit qu'il est massif. C'est bien, Dodo, nous nous c'est, mais il a salué les protocoles pour Rwanda. Kugira tubakire protokole gufasha kugira binjire byo mbere ko binjira ndanga basabe are you ready? Sorry, protocol, are you ready? Kawa, merci à votre honneur à mon fils
ihumuriza imitima y'abihebuye, ihumuriza imitima y'abarushe, kandi ndazi ko na Dodo ari mu bahumurijwe n'Imana. Nicyo gituma uno munsi twicaye ngaha dutaramishijwe n'umumama nka Dodo, twese tukaza kubera Dodo, nuko Imana yamuhumurije. Rero abo Imana yahumurije aza kumufasha tunezerane. Yes,
arashoboye cyane tuvyemeranye arashoboye cyane ariko aya mashini make amasubisi ari kuko urabona ko anezerewe ameze neza nta kindi twakora atari kumukomera amashyi menshi cyane amasi rosabirize niyashika mu mirimo yiwe araza kuvuga ati hari n'ibindi ntavuze azaza gutelefona ati sinakano naguhaye nzoga n'undi munsi ari gusana ariko muri baki urasanga agira shimike aragenda umuntu nk'abandi abandi batagira ishimire nabo nyine numva ko bobara flashe yanje bakaja kuraba ibyo bakina n'abakinnyi banje twakoranye igikorwa nagomba nabo ndabasabe bashike hano ndabashikirize flashe baje kuraba ibyo twabayemo muri cya gihe baratododo iyi flashe bayisize ku mafaranga angahe flashe yanje nayishize guhera ku 100 kubandanya urumva ayo mafaranga ari baragaba amashyi menshi cyane kuri dodo atanze somi tumeze nk'izindi hajya zine gutyo kubaka ari ibintu biryoshye cyane urabona hari ababosi benshi ngaha baza kuyigura nk'irakizi 5 miliyoni biza kuba bikomeye byo kuvuga ati kuri sakoshi bigire hino batadushyiramo bwana macadi abandi nibanze hino kugira ngo imana ise neza ajye hagati dodo kuko musiri kuyiwe kubona abandi benshi muri rusange reka tukomeze tunakoze kuza gushyigikira no mu fasoni w'igihugu bikomera amashyi mbere yo kuba cyapfojeta Tubasuje umunsi ko cyangwa cyangwa tuzi neza ibyo uburyo iyo kera mu gatondo umwanya nk'umugabo ugiye kujya ku kazi kukuronderera wumviriza yakubwira abagore nimba iki cyane cyo wategeye imba wasubiye none gatondo cyangwa tuzuciye ariko ufise akanoti wowe watuzanye ingondo yuzuye sivyo ukagenda batakudakoza akaha ariko tumanze twakire abantu batatu babiri komata kuri filime bahejeje kurabagabo bikatari kuri umushinga nahe tubonye muri filime y'umupastori itanga inyigisho bapapa ibyo twubatse n'abamama tuba twubakanye kumbure ndabonamo n'abakiri bato uyu musore n'inkumi nabone twabonye iyi filime ubigo ariko arashikamo kumbure bazoperekego murakoze amasi uje muri kajya kantu wumva uri kurakina watwaye umugabo w'abandi ukire nk'uko wamutwaye murabigera ko musimu ariko story oderi manu ariko narateye inkuru kugira nta faut pas blesser les autres sibyo kuko c'est comme ma sœur angana na mushiki wanje c'est pas question de se blesser kuko turahanurana kugira ejo duproduce indi filime nziza kandi ko haje undi munsi rero scenario yariteguwe neza message ni nziza cyane irumvikana n'umubebe akibona sene zitatu za mbere akibona message sibyo naho tutabonye kuri fin batubwiye ko tutegereza kuva ngaha tuguze sede mpamvu ndazere muri ibihumbi icumi murayiba ntacyo swati hama rero
nagomba kuvuge rero ku bandi ku bapapa bari ngaha rotubla wa mupapa afise ubwana bw'iwanje wagize byiza nawe urakoze no kazi ube sûr nk'umupapa ariko ashwariye umugore wiwe ube sûr nawe we uvuga ati tu es un homme de la maison tu étais dans une maison qui n'était pas la tienne ariko ube mu nzu y'iwawe sibyo nabonye ko wa mutonto na tantine ngira babahaye inzu ahitwa vous étiez comme à la maison mwabonye munari muri chambre y'undi muntu yo papa n'umutonto wa bien ndavuga kwigisha abajeune nzoza nanjye umeze chambre yawe kugira ndayikinire muratanze yo imana ibaheza giki sizo wasabira ijuru meza ego ndabizi ego turahanura ko rero imbere y'ikomeza nagira sabe madame Dodo kandi sorry gatoyi madame yarampamagaye kuza kumufasha ndabura umwanya mbabagije yashaka dukinana ariko kubera nanjye urazi utama nguma nibuka byarangoye la prochaine occasion rero ko twamaze no gutanga umuco mu tuntu tumwe tumwe